Ya kanas ta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun walahum adabun adim. Sadaqallahul adim. Siapa namanya? Mama Ryan Afalizki. Nama ayah siapa? Kulis. Nama mama siapa? Itaunana. Abang Ryan kampungnya di mana? Saya tinggal Mila. Abang Ryan umurnya berapa tahun? 5 tahun dan
Rayyan sekarang kelas berapa? 4. Ibu Abang Rayyan siapa namanya? Ibu Adia, Dan Ibu Desi. ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi